District Commissioner pen birta me ke pha jitini phai ke parani pen EVM la pen VVPAT asat lang pangcheng po Dolamara angkang bizuli arong along bongkria pikit hitang ar pum kelong Dokmuka Electricity Board doko kapita Dokmuka hitialong meri hing ben kaphere meme ason mande Pinya birta long pen kado kave phantame kardom na pajreklong tangte pinya birta juikha Morning aninkan mate surihini ra engkorapli Lok Sabha kelek padopo laso farman jiti ni phai kepar ni pen karbiang long alongta EVM la pen VVPAT me heno kelang padopo posi pini birta ke apaham phanga phan karbiang long district commissioner ahin pen pachini district commissioner asahem along sila salam district commissioner pen pini arnikang sam pachatak ponlo This Election Commission of India etia first level checking of the VVPAT EVM machine karone first level checking to arambho kori dise ohoma hemote amar schedule porise 10 tarikor pora first level checking ot amar engineer ahibo amar ECIL or engineer hakol ahibo 9 tarikhi yat ahi pabohi teoluke koribo kintu ami assistance amar dibo lagibo amar yar pa administration pa ami assistance dibo lagibo aru hemote amar jitu EVM warehouse ase hetu ami thik thak kori asu ji mote koise dhok tate dhok CCTV লগাব লাগিব ভিডিও রেকর্ডিং হ'ব লাগিব ইত্যাদি বহুতখিনি ডাইরেকশনস দিছে আৰু এই বিইউ সিইউ আৰু ভিভিপিএত আমাৰ ইয়াতে আছে বিইউ আছে 616 সিইউ আছে 595 আৰু ভিভিপিএত আছে 637 এই গুটে গিটাৰে হেনান চেকিং হ'ব মানে 4-5 দিন এটা সময় ল'ব whether the machines are good or not আৰু এই গুটে চেকিং টু কিন্তু স্টেট এন্ড ন্যাশনাল এন্ড স্টেট ৰিকগনাইজড পলিটিক্যাল পাৰ্টি সন্মুখত হ'ব আজি তেখেতসকলৰো অলপ আগতে মিটিং আছিল আমি তেখেতসকলকো বুজাই দিছো তেখেত ৰাতিপুৱা 9টা বা 7টা লৈকে হ'ব আৰু তেওঁলোক প্ৰেজেন্ট থাকিব তেওঁলোকৰ প্ৰেজেন্টত এই এফএলসি টো কৰা হ'ব এটো ৰুটিন এক্সাৰসাইজ এটা হৈ থাকে সদায় ইলেকশন যেহেতু আমি জানো যে লোকসভা ইলেকশন ডিক্লেয়াৰ যদিও ডেট কৰা নাই অহা বছৰ আৰম্ভণিতে হ'ব গতিকে হেতু এতিয়া এই কামটো আৰম্ভ হৈ গৈছে আকৌ পিছত আকৌ এটা লেভেলৰ চেকিং হ'ব এতিয়া এবাৰ যিখিনি বেয়া মেচিন ওলাব সেইখিনি আমি ঘূৰাই পঠাই দিম আকৌ যেতিয়া আমাৰ যদি টোটাল ৰিকোয়াৰমেন্টতকে কমি থাকে তেনেহলে আকৌ এফএলসি কৰা হ'ব আৰু নতুন মেচিন ইয়াতে এড কৰা হ'ব তো এভৰি টাইম নতুন মেচিন আহিব এটো এফএলসি কৰা হ'ব আৰু ইন ফ্ৰন্ট অফ দি পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ সো এইখিনি আছিল আমাৰ ভিভিপিএত সিইউ আৰু বিইউ এফএলসি বিষয়ে ক'ব লগা তাৰছত মই আকৌ হেদিনাখন যেহেতু আপোনালোকক আমি কৈছিলোৱে মানে ৰিভিজনটো এতিয়া বৰ্তমান বন্ধ কৰি দিছে আৰু 1/12 পা আকৌ ৰিভিজনৰ প্ৰসেসটো আৰম্ভ হ'ব তে কিছুমান প্ৰি ৰিভিজন এক্টিভিটিজ ইন ভিউ অফ ডিলিমিটেশন এবাৰ যেহেতু হল প্ৰি ৰিভিজন এক্টিভিটিজ কিছুমান আমাৰ ইয়াত দি দিয়া স্যাৰ disposal of all pending claims and objection as on 17/8/2023 এটো পাস নৰ ভিতৰত এখিনি ডিসপোজাল যিখিনি আছিল মানে 17/8 ত যেহেতু বন্ধ কৰি দিছিলে তেতিয়ালৈকে যিখিনি ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশন বা ফৰ্মছ আমাৰ ইয়াত আছিল সেইখিনি অলৰেডি সেইখিনি ডিসপোজ অফ কৰা হ'ল তাৰ পিছত আছিল যে প্ৰিপাৰেচন অফ কোৰিলেশন ষ্টেটমেন্ট টেবল এপইন্টমেন্ট অফ আৰওজ এআৰওজ এইখিনিও আমি পঠালো যে এটা নেক্সট ইলেকশন যেতিয়া আহিব তেতিয়া আৰু কোন হ'ব ইয়াৰো কোন হ'ব এই ইয়াৰো কোন হ'ব এই লিষ্টখিনি আমি এটা পঠোৱা হৈ গল ৰিঅৰ্গানাইজেশ্যন পোলিং ষ্টেচন পাৰ্ট ডাটা re-serialization of polling station as per newly delimited constituency mapping of polling station as per delimitation a activity to 26/9 pa ako arambho hobo appointment of BLOs by year after notification pollution aru eta mane eta enoka je etia jehetu আমাৰ কিছুমান ডিলিমিটেশনৰ ফলত আমাৰ সমষ্টি তিনটা সমষ্টি কিছুমান ধৰক বুকাজান সমষ্টি কেটামান পোলিং ষ্টেচন আহি সোমাবহি হাওড়াঘাট সমষ্টি তেনেকে ডিপু সমষ্টিৰো কেটামান পোলিং ষ্টেচন গৈ হাওড়াঘাট সমষ্টিত সোমাব গতিকে এই আমি যেতিয়া আমি পুৰা ৰিঅৰ্গানাইজ কৰি লম তাতে কিছুমান পোলিং ষ্টেচন আমাৰ বাঢ়িলে তাত আকৌ আমি বিএলও এপইন্ট কৰিব লাগিব হেমতে এই ৰিঅৰ্গানাইজেশ্যনৰ কামখিনি আমাৰ আৰম্ভ হ'ব 26/9 পৰা 25/10 লৈকে
activities to be completed after rationalization of polling station. Rationalization of polling station যেতিয়া শেষ হ'ব তাৰ পিছত বহুতখিনি এক্টিভিটিজ থাকি যায় যে ফিজিক্যাল ভেৰিফিকেশ্যন বাই BLO হাউচ টু হাউচ কেপচাৰিং AMF অফ PS মানে Lakhain kora trok Duarbaguri MSC constituency ke parlo Jasemet Lakhahini Dolamara Angkang Dolamara Northern Forest Range ke parlo Kakotan Sapit Angkang Bizuli Mate Arnai Athoy Arongalong Arnai Athoy Tea Cooperative Society Limited Asa Abarialong Kidamtang Chiti ni Phai Trok Arni Bongkria Pi Kititang Arpum Kelong Abirta Perang Kerong Sina Bepen Birtanang Pali Arnai Athoy Arongara Pen nang kethan na tengke Lasona bongkuri aprang bentang laposon ki thipuke awe pinna lapen non malom Kaziranga National Park along langge theajok lapu malom antang nakika bongkuri ang bongkachi kora joksi ki thi thai pusi hon thepo lapen lapu Dr. Debojit Phukona hin pentame bongkuri ang bongkachi kora joksi ki thi thai pusi hon thepo lapen non amat ke klardak report abelang pusi na pachini do আজি খবৰ দিয়াৰ পিছত আমি ইয়াত আহিলোঁ বিজুলী গাঁৱৰ ওচৰত বয়সস্থ মাইকী নাহৰফুটুকী কিবাক কিন্তু তাইৰ ষ্টেট অফ ডিকম্প'জিশ্যনটো বহুত এডভান্স হয় অলৰেডি গেলিব ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে ভিতৰৰ পৰা চ' অৰ্গেনবিলাক সেনেকৈ চাই পেলাই মেইন কাৰণটো ক'বলৈ অলপ টান হ'ব কিন্তু সেইকাৰণে আমি ইণ্টেষ্টাইনৰ এটা কণ্টেণ্ট লৈছোঁ সেইটো ফৰেঞ্চিকত পঠিয়াম বাকী বাহিৰৰ পৰা চাবলৈ কোনো আঘাত পোৱাৰ চিন দেখা নাই বেছিভাগ কি হয় বাঘৰ মাজত কেতিয়াবা ইনফাইটিং হয় তেতিয়াও ইঞ্জুৰি হয় সেপ্টিচিমিয়া হয় মানে মৰি যোৱাৰ আমি বহুত আগতে ৰিপৰ্ট পাইছোঁ চ' সেনেকুৱা কোনো কেছ দেখা নাই ইয়াতে তেতিয়া লেবৰেটৰী ৰিপৰ্টে ক'ব কি হৈছে ঠিক আছে আপোনাৰ নাম জনাব নেকি মোৰ নাম ডক্টৰ দেৱব্ৰত ফুকন মই বোকাখাটৰ ভেটেনেৰী অফিচাৰ হয় নেকি ছাৰ তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এইটো ৰাইজৰ কাৰণে কি মেছেজ দিবলৈ বিচাৰিছে ৰাজ্যৰ কাৰণে এই পৃথিৱীখন অকল যে মানুহৰ কাৰণেই নহয় আমি কো এক্সিষ্টেঞ্চৰ কথা ভাবিব লাগে এতিয়া বন্যপ্ৰাণীৰো একেই ৰাইট আমাৰ নিচিনাই চ' যদি পয়জনিঙৰ কেছ যদি হয় কিছুমান কেছ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় মানুহে ছাগলী মৰাৰ কাৰণে বা গৰু মৰাৰ কাৰণে বাঘ বা এনেকুৱা ধৰণৰ জীৱক পয়জনিং দিয়ে চ' সেনেকুৱাবোৰ কৰিব নালাগে আপোনালোকে ওচৰত থকা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো অফিচ আছে সেই অফিচৰ লগত যোগাযোগ কৰিব এনেকুৱা কেছ হ'লে আৰু সকলোৱে মিলি থকাটোৱে মই বিচাৰোঁ কো এক্সিষ্টেঞ্চ হ'ব লাগে Dolamara Northern Forest Range along IACF Prahalad Krokapen Khadatengsi Ranger Dharam Terang Japonensi Kakojan Forest Sub Beat in Charge Mongol Singh Taro Lapen Dolamara Range Forest Staff Lapen Kakojan Forest Staff Lapen Tebok Terai Ronga Soratum Ta Chirap Chitudunsi Arona Tengpen Forest Atum Tiparideng Ponsi Aronitilia Por Bongkuri Kititang Arpum Me Antipon Adi manang lang pen lang si lapen den ke ACF sa kolat proof hanta inform pen alang li instruction ating men sini tu claim dam lo puthar ke range long bimolteron ke Dharam Singh nonki ranger Dharam Singh Dharam Terang lapen pressure circle lapen adu range staff tum anta wang si adi manang lang pen si sa prolasar nang than ting instruction ting ni tum claim pilo amat si ke wildlife veterinary tum han khobor nai pulo wal tum han khobor ben si hang ben si taka diman postmortem claim that pen non midan ki pi phan si ki bom kalang ke di dak rong group long ta wo bi phak ke company ke ther pula sona berta ta majok nang thani thegwang be pen thot ke non masih postmortem claim iklang pot la kopi pendong ko son pendong la tithi lo ne la bange than ka chini fixed kalang ke di la son tha daga pi dak lom tanang li tomahin pen ka chini teng la son du thubo dulang ma son pi pu thek the alamang non doctor rai rong tum ben than chimut ateng pulote non ningkan thom pli lom ke mane nani abu pon pidet nani abi pon pidet thang khotna ta gerchal hai dalo ke lasi postmortem kuri lo agar lo ke result bang ek lang klena la intestine bang de en lo la laboratory long pe ne pan result pitong plan ya amda kalang ke di sir tela la son te bok te rais ta me la son pi ke doji lang la sila son problem non ki bang yelang ni pawi thu de ji phan nang li la
kopila Dokmuka Municipal Board angkang arlukido Mary Hing kedoan Dokmuka Electricity Board doko kapita thangna rasai ke klempon avidetlo. Mary Hing pen kaphere mimiason doko kapita Dokmuka Electricity Board atom panungkok ason mandetlo. Dokmuka Municipal Board angkang kedoan Mary Hing arikangdan laki munit atom cipopon rokang. Lapen halapu Dokmuka hitiang bong titim citalong transformer isido. Bon sedame bangso transformer upon boundary istita kabya jok al niwang sedame bangso transformer adungsi motor pasang pona songsi hekpon bang. Kaphere memiason doko kapita Dokmuka Electricity Board atom thangnat ke klempon ave. Lason si ajahak Mary Hing archak lake ceka pumpensi karchak ponta hekpon long. Lasi Prabjin pen bangso kaphere mimi pen kapajok pon Japan Prabjin pen Dokmuka Electricity Board atuma phan sayamo klempon paminang tipusi hawar adar don ningje pen. Adom non ni do lage Dokmuka hitiang bong chitim chitlong masitolo lahan lo pini neli tumnang litum hana paklang ponyalam te bangla pulo karen mate Mary Hing ladak Dokmuka kalong mat ladak Electricity Board doko kapi pusitame ladak Mary Hing kihing pon mate ladak safety gawe mena pon safe muni to safety gawe to kali ladak hekolong ko ditu to are na dito ladak ni tidak sangdai situ kali la akare nari kangdai so ladak Electricity Board atum stami mena sai hem chiklem pon piason se hekono la so si Dokmuka ka hichi arlu abi hichi arlu an stami Mary Hing kihing pon kangdai pon susu kali la penili tumnang paklang pon bomji ladak ka pheri memi la Mary Hing pen ka phiri memi ka se pulok ji memi ason si thek ponong la si ladak department ahin pen sitame thangnat la bangsu Mary Hing ladai kangder gok la pen ka simar pon pia jok si pini nang litum han na paklang ponang ko la si Dokmuka hitia jo sitame kunama he no mate la son Mary Hing kangdai la ha ason to anili tunang paklang. Tang tenan malam sopora phan birta mo ingtonik sinang. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihinamo pit puthot birta long wang tweak long. Ti choma rong ke hai timung arong amekar ra timung ar phekate ki pen ongdung ale chipalong pen hemrit kachelangi. Ra timung pen na kapachini duna tengke la pen long alang litum hen long ti chom arong along ar pheka jo kate ki cheng. Pinningan ke nikan kre phodu po ar phekate ki. Ar pheka jo loksi chiri phoke bakduji. Ar phekate ki pensi hem api swasto chelana i. Hem gari motor celong ilopusi nang pachinido. Anikan wang ta tong pliton po an longpong lapen tangka bang anikan isipen lakni lak thop an longpong. Lapen rabo ajosita chiri toksi bagdoji katiki pon kato.
sai katiki se government pen thang akera plong pon pe agriculture sericulture pen thang akera ta long chu hang dun ta thek thek me thang ja kong pen lok si chote kilo puti nang patini de nona kai sakuri le avedet sitang me thang le select le pulote sai katiki pen ta hem chipang reng un puta nang thang ti chomarong si ni like dak si hafisa pusar pandu rabadim asini litum ke hidilong le avisi no nili jaru ke klem kiceng lo kiceng hut ke ave nili sando ke klem ceng pen ako nonang ci adun thu renti lo lasinin ke chom hawata asabo kidu ke lar tumara ta king thur pang ceng lo non nili cilari ulu budam lo tangte hapko asan kali lo nani asabo laso kiti klem pen ke asabo awar saidu iglo logo cali tala se bahag lo piria hin tala se bahag lo kichoyo na mo antala se bahag lo se tambe a hindu dulang itlum karbi akhai ta chingthur nangji karbi akhai ta reng nangji lake ilitu afan ke badu minister ta ipibang velo si methang si kechirung methang si iriong kai pen potimi kechipra la pen ku kichin kecho la hai pen si litum ke kithe wang khrak dei pan methang si bor inangji ra hendo ra ke ni di chorlo ni le bangke a hema chorlo la ke ni le bangke rong pipi kasang rong pipi angke nikan krip hoke so sepo pining pen an ke jo ho so mar bikrai pen ake akisom angke rong asor an tanon ke nang chirung don lo achili ajhok tum ke nang nam un lo ajhok tum ke nang nam dunon I tum ta dolo la pu kaching hon hember hem tha kaching hon pen chili ar chipajir ajhok tum ke nang nam dun lo nang nam dun tum bangke jakong horang pen sitabang ar si bak nang ran po ar pheg rong pipu manong ke dak rong ci choma rong po an ke adon tinta ar phekavi po bang ke avelo adon tinta do lablo ase adon tinta do lablo la si ar phek po bang ke andun tin hemta asap sup chu jor long cho lang long lo ajhok hem ke bang hem bri chikim I lo ajhok tum ke gari motor da long lo pen dak ni litu mata jo gari ta long lo bang ar nam nang pilo ar phek nam pen chu jor cho lang lo bang sikai sibeta bang malika tumbang nang pilo nang rab lo la sinili tumbang ke gari ta long lo hem rita nil tum long lo la sila soar phek ke chuklem dak ne chubor in dak ne ki klem ke dam penta chu jor long cho lang long la si hidi ka ve phelang ka ve tum saguri ka ve tum ke khiti klem nang ji nang pen ar phek bakan chi hung nang ji la sa don ti na korte ang ji ratum ta don rabatum sita lake ke sombakan pu bangke anutin ta bor itami imithang apa lake chu bor I rep lo tangte imithang se ali longji imithang si chi chu long lo la si hember hem tha ka tum sita rong si rong berong thak sita banang chi hung don pu ili tum karbi tum ke la pon belu bakan ka chi hung la ar phek an belu lo bor tum ke iya kong do ka ta ar phek bangke khiti le ke klem lo sok le ke nok lo pulo tangte sok ke ia long nempo ke klem hu si pon det pu angke nekan sisi nekan hini la ilong long alo tangte kithir lo thir pon bom dam bom la son si bakan ke kithi la sin nekan se ba ke litum ke karbi tum ke ka vi ke dor de panapot ang long ke un la sin nekan si long le chiri hini la son engdang pon lo tangte nekan phot throk len lo tangte bakan ke kithir lo Chiti ni phai throk arni teron family la pen relative atum patra piponsi kalitang kania teron kalitang kaverong pipi la pen kalitang ka kube pi atuma men pen ke thomang deng football ke pathu kapang chengpon abirta nangle lakhakre pli korkanthi constituency ke parlo sami langso mini stadium alongsi bangso ka pathu pangcheng bangso along alhiaman pen fuloni circle ARO manus ingti fuloni circle mandal bijoy ingti special guest sami langso sport association ameipu raju be sami langso sport association kongchen bang rukasan rong pharatom setong lasong si ke chengsi ke pathupon a team lake Owechingri FC denarong lapen paklongkam united FC paklongkam atum pensi ke pathupang chengpon ke cheng pathubo mapora hut Owechingri FC 2 goal tipon
Lasopen puthot adon thu ke pathubom apora hot Paklongkam United FC pen 1 goal jitu. Laksong si Paklongkam United FC 1 goal, awaiting re FC 2 goal piponsi, awaiting re FC atum chepahai pon. Tang tepinia birta pangke kang tonik lo kado kaveta me domethak me kurwang thu.